da bi nastavila sa istim ponašanjem. A nisi mijenjala ponašanje. Da. I pošto nisi mijenjala ponašanje, onda u biti to neko vrijeme ide, to primjećujem kod ljudi. I čak kad primijetim to kod ljudi, ja ih upozorim, ali neću ići sa njima recimo u raskid odnosa ili tako nešto, nego samo gledam da to ne bude opet previše kronično. Znači da to ne ide u nedogled, jer onda ispadne da je, ne znam, problem, to bude kao još jedna neučinkovita metoda recimo, ali nije do toga, nego čovjek jednostavno koristi to da bi smanjio bolove, da ga ne bi bolilo i da bi se nastavio ponašati tako, a to ponašanje ga je samo dovelo u bolove. I to naravno nekom treba duže da sazrije, nekom kraće. Osjećala sam od straha i dalje s kojima sam velikim i strahovima došla, do toga da se osjećam potpuno smireno, čisto, zadovoljno, ispunjeno. Znači oscilacije, kako sam u stvari rasla učeći disanje i kako mi je bolje išlo, tako sam se u stvari bolje osjećala. Sami taj fizički aspekt mog dobrog stanja mi je davao potvrdu da radim dobro. Ne? Puno je ljutnje bilo tu, puno je tu bilo zamjeranja. Zamjeranja je bilo, a mislim i strahova, traume nekakve koje su izvirale i dosta onda se vraćala sam se, sjećanja su mi se počela neka vraćati, budili su mi se neki mirisi. Tako, imala sam neke senzacije, topline, trnce, ali nisam ih se bojala, kako bi rekla. To me u stvari motiviralo da idem dalje, uvijek. U principu mislim dosta svjesno više se usmjeravati na odnos sa suprugom nego s djetetom, što se naravno vidjelo odmah. Mislim, je, ja bih rekla, i on bio zadovoljniji, dijete se počelo buniti s druge strane. Tu su se te zanimljive stvari dogodile, mislim, a i ono što smo mi razgovarali sa tim naglašenim muškim principom i tim muškim okruženjem poslovnim, a onda i privatnim, mislim da je dominacija izražena bila kod mene i u tom odnosu, i u odnosu s djetetom i sve, tako da mi je to pomoglo, potiho, svjesno usmjeravanje na to da budem žena u tom odnosu. Pozdrav, dragi gledalci, u novom AEKO podcastu. Danas sa malo brojnijom ekipom iz Zagreba, koju sam pozvao na podcast da predstave, da vam pojasne, ispričaju svoj način rada ili na koji način uče AEQ. Oba dvije gošće kao učenice, a gost kao njihov učitelj, tako da možete čuti kako izgledaju stvari s oba dvije strane ogledala, i one koja uči i one koja uči one koje uče. Tako da mi je zadovoljstvo pozdraviti Nikolinu Popović na mojoj desnoj i Martinu Oreški-Vukčević na mojoj lijevoj. Oba dvije dolaze iz Zagreba i njihovog učitelja AEQ metode Tomislava Vukojevića isto iz Zagreba. U početku ću ja krenuti sa osnovnim pitanjima, a onda ću polako prepustiti riječ njima, jer ja u biti u njihovom školovanju nisam direktno sudjelovao, pa zato jasno ima Tomislav puno više insajta šta se dešavalo, kakav je bio put i Nikoline i Martine unutar AEQ-a i koliko su si mogle pomoći sa njim do sada i kakvi su im naravno i planovi za budućnost, šta još se nadaju dobiti ili postići kroz daljnje učenje i upotrebu AEQ pristupa u svom životu. Tako da, pozdrav svima, hvala što ste došli. Tada ću krenuti sa moje desne sa Nikolinom da vele nešto više o sebi, tako da bi ju gledatelji mogli malo bolje upoznati i dobiti osjećaj kakva ona je kao osoba.
Izvoli. Evo, hvala na pozivu. Molim. Drago mi je da sam ovdje sa svima vama. Dolazim iz Zagreba, kao što si rekao, 49 godina. Rođena i živim u Zagrebu. Po struci sam neurorazvojni fizioterapeut. Radim sa djecom sa teškoćama u razvoju, ali sam i odgajatelj predškolskog odgoja, čime sam se bavila nekih kratkih godina prošlog stoljeća, ajmo to tako reći. Pa je. Da. I majka sam 3 djece, odrasle već djece, od toga je jedno dijete s teškoćama u razvoju, razvedena sporazumno i živim sama sa njima već 10 godina. I evo učim AEQ pa jedno lijepo vrijeme, ima tome par godina i mislim da sam u stvari učeći AEQ pronašla sebe. Drago mi je. Evo, zato smo i rekli da bi bilo dobro da pojasniš taj pronalaženje sebe malo bolje, tako da i pogotovo ljudi koji nas gledaju iz Hrvatske upoznaju taj pristup i naravno onda ga mogu i presuditi da li je za njih upotrebljiv i na koji način ga mogu koristiti. A ti, Martina? Pa evo, Martina isto iz Zagreba, već 20 godina. 47 godina. Po struci sam profesorica njemačkog i hrvatskog, ali u struci nisam radila nikad, nego već više od 20 godina radim u principu u korporacijama kao projektni menadžer. Iako ta ljubav za podučavanjem i zapravo bavljanjem jezikom je stalna i privatno sam se bavila podukom, nešto kratko u školi stranih jezika, ali isto nije baš u prošlom stoljeću, ali početkom ovog. Tako da ta želja za podukom čuči i dalje negdje ovdje, ali ovo čime se bavim je stvarno dugi niz godina, taj kontrolirana okolina sa puno kontrole i organizacije, što se isto očitovalo, ja bih rekla, i u mom životu i na mom tijelu. I tu zato sam i vidjela promjene koje su se događale kad sam se počela EQ-om baviti. Dodatno još o meni je isto sam majka jednog djeteta koje nije odraslo još malo, mislim nije ni mali, osnovnoškolac je i to je to što se tiče mene. Što se tiče AEQ-a, susrela sam se s njim prije malo više od godinu dana preko prijateljice imenjakinje i u principu sam došla na njen nagovor do AEQ-a nakon što sam godinama isprobavala neke razne druge metode, ne bih rekla ni samo pomoći, ali tog traženja sebe, kako god ih nazvali. I, samo edukacija. Da. I ova mi je pomogla u principu u ovom ne samo, ne znam ni jel bih rekla duhovnom pogledu, nego baš i u fizičkom. Zato što volim vidjeti, mislim koji svi mi vjerojatno osjetiti nekakav konkretan pomak, vidljivi pomak u kvaliteti svog života. Tako da mislim da je metoda došla u pravom trenutku kad mi je trebala, koji sve druge koje sam prošla prethodno. Evo, tako da, pa dalje. Hvala. Vidjeti. Da. Tomislav, još ti se predstavi, bio si već 2 put gost. Tako je, pa mislim da mene okvirno već ljudi su i upoznali. Učitelj sam AEQ metode i u biti sad kad sam slušao njih dvije ovo što se tiče uvoda, baš mi je bilo drago čut tako nešto, znači potvrdu koliko je AEQ metoda u biti učinkovita i koliko dobro može raditi i kad neko dođe i ajmo reći u nekom kraćem vremenu, a i u dužem vremenu. Naravno da budu razlike ako imamo više vremena, znači da možemo napraviti nešto više, ali evo, kako je rekla Martina, možda se nekom čini kao godinu dana puno.
ali pošto se tu radi, mislim, bit će o tome dosta riječi o promjeni podsvijesti, mislim da je to jako kratko vrijeme, tako da budemo o tome pričali na koji način, s time da Nikolina kad je došla, baš se sjećam, tad ja još nisam ni znao, znači nisam imao znanje interaktivne poduke na stolu, nisam imao toliki utjecaj, ali opet vidim koliko smo ipak uspjeli i sa, ajmo reći, nižim znanjem na malo po malo raditi pomake. Ja. Evo, Nikolina, znači kakav je bio tvoj prvi utisak kad si bila kod Tomislava? Vratno si učio vježbe, onda ne? Tako je, onda su bile isključivo samo vježbe, jer nisam još bio na tom stupnju školovanja da bi mogao utjecati, što naravno kasnije je bilo puno još dublje se moglo odlaziti. Nisam imao ni te spoznaje, nisam ni sam sebe dovoljno promijenio, pa onda nisam mogao imati recimo utjecaj za neka dublja stanja, što ne znači da nije mogla ona napraviti pomak od tamo gdje je bila. A evo, možda ona može malo bolje o tome. Znači, kad si odlazila doma od tog prvog sata? Ja sam Tomislavu došla u stvari sa bolnim leđima u Kočana. I došla sam k njemu na prvi susret, fulala sam kat, otišla sam na kat iznad, imala sam bocu vode i ručnik, jer sam ja bila spremna na trening. Sjećaš? Da. U stvari me bol i preporuka su me odveli u AIQ i taj prvi susret je u stvari meni bio olakšanje boli. Ne? I tako je i teklo jedno možda prvih par puta, možda koji kratki mjesec, ne sjećam se više sad, bilo je to dosta davno. I kako smo u stvari učili pokrete, kako sam ja počela doma učiti i onaj razgovor koji uvijek imamo prije pokreta je meni počeo otvarati u stvari jedno predznanje nekako na tom svjesnom nivou koje sam imala iz jedne druge tehnike koju sam radila dosta godina isto. Bol se smanjivala i ja sam se osjećala mirnije. I pasali su mi ti pokreti i tada sam bila u jednoj fazi života koja mi je bila intenzivnija. U tih nekoliko godina završavala sam jednu tehniku, 2 godine sam se za nju školovala, vezanu za rad, djeca su rasla, stvarala sam nekakav egzistenciju svima nama. Bila sam pod strašnim pritiscima i s tim pritiscima sam i došla u paketu spakirana. Zategnuta. Da. Tako da sami start je išao u tom smjeru i jedno duže vrijeme, u stvari duže, ne znam sad da li duže ili kako bi to nazvali, taj protok vremena sam ja učila pokrete i mislila da sam puno napravila, da sam dosegla osjećala sam da sam osjetila sebe drugačije i osjećala sam se opuštenijom i malo posloženijom u nekakvom fokusu svakodnevnom, ali i dalje nisam dobro raspolagala vremenom, i dalje sam bila napeta, i dalje sam bila, sve sam htjela odmah, previše pažnje mi je odlazilo na 100 strana, trenirala sam dosta, kako bi rekla to, naporno, teške treninge sam odrađivavala, sama sam si ih zadavala. Uz posao i još uz dijete, to tako je. Sad sinom polazila psihologe, razne terapeute i tako. I onda je u stvari došla nekakva prekretnica u kojoj sam shvatila, i ti si mi govorio, da moram još učiti dublje, da pokušam vidjeti gdje griješim, što se događa oko mene. I to nisam razumjela. Ja sam mislila da tad to razumijem, ali tad te nisam razumjela. Pardon, ja bih rekao da si koristila metodu da bi nastavila sa istim ponašanjem. A nisi mijenjala ponašanje. Da. I pošto nisi mijenjala ponašanje, onda u biti to neko vrijeme ide. To primjećujem kod ljudi. I čak kad primijetim to kod ljudi, ja ih upozorim, ali neću ići sa njima recimo u raskid odnose ili tako nešto, nego samo gledam da to ne bude opet previše kronično. Znači da to ne ide u nedogled,
jer onda ispadne da je, ne znam, problem, to bude kao još jedna neučinkovita metoda, recimo, ali nije do toga, nego čovjek jednostavno koristi to da bi smanjio bolove, da ga ne bi bolilo i da bi se nastavio ponašati tako, a to ponašanje ga je samo dovelo u bolove. I to naravno nekom treba duže da sazrije, nekom kraće, ali to je nešto što AEQ učitelj dozvoljava neko vrijeme. I onda obično ili se dolazi do sazrijevanja, znači do spoznaja koje vode u sazrijevanje klijenata, ili se dolazi do raskida, što je rijeđe, ali mislim da je jedno i drugo pošteno, jer dugoročno ustrajati u nekom odnosu koji nije učinkovit i koji nije fizikalno utemeljen, nikad se ne može dobro završiti. I baš se sjećam kad si ti jednom, Aleš, meni rekao, kad sam ja davno bio kod tebe, prije nek sam se i krenuo baviti sa školovanjem na interaktivnoj poduci, si mi rekao da vi Slovenci imate bolje da se na prvu, nešto otprilike si im tak rekao, bolje da se na prvu zamjerimo nego na zadnju. Da, to je kao uzrečica. Da. Bolje prva zamjera nego zadnja. Ne? Tako je. Mada realno ju ne živimo baš na taj način. To je više kao želja. Bilo bi dobro, ali se niko ne želi nikome zamjeriti. Onda se to trpa ispod tepiha dok ide. A onda pukne. Da, fizikalno je skroz utemeljena, jer kad čovjek razmisli što smo dulje u odnosu, to se više dižu emocije. I onda je puno veći ulog, puno je veća energija. I onda kad ako dolazi do raspada takve energije, onda zna biti nekad i opasno. No, baš i to je, ne, jer zadaća učitelja je da može na primjeren način zadržavati svog učenika u tome da redovito radi vježbe, jer u biti praksa je takva da ako radi vježbe, smanjuje senzornu motornu amneziju, a što više smanjuje senzornu motornu amneziju, to bolje može shvatiti ako nešto zloupotrebljava. Pa onda shvati i da zloupotrebljava recimo AEQ, da mu je to kao pomoć da može zadržati neko ponašanje koje nije dobro, i onda kroz vježbe sam shvati šta radi, onda to mijenja ponašanje. Ne? Da. Ali treba vrijeme da dođe do toga, baš zbog toga jer često su ljudi toliko napeti, ajmo reći, iznutra, da ako to ide brzo mogu eksplodirati, ne, kako si rekao. Da. Tako je, ja im znam reći kad tek dođu da neću ja na njih još pritiskati, jer znam da su pod pritiskom. Pa se malo opuste, pa onda krenu, ali kroz vrijeme više manje ne da samo razumiju, nego shvate. Zato što upravo kako si rekao, kako smanjuju senzornu motornu amneziju, počinju dobivati sve gušće signale iz tijela. I onda imaju osim intelektualne istine i tjelesnu istinu. I kad imaju jednu i drugu, znači i razumijevanje i shvaćanje koje dobivaju iz tijela, onda kad se odluče za jedan smjer, idu puno učinkovitije, idu puno više integrirano, pa onda i mogu proći, ne znam, recimo te neke isto i teže dane koje si ti osjetila kako je već bilo i od kojih si po meni jako puno izrasla. Pa evo, ako možeš možda malo o tome reći kako je bilo kad sam te upozoravao, evo tu gdje si bila i stala, pa kad si onda, u kojem nekom trenutku si skužila šta znači, evo recimo ona figa u džepu. Da, upozoravao si me i ja sam slušala i govorila da, znam ja da vježbam i radim s figom u džepu i ništa nisam u stvari mijenjala. Imala sam otpor tada, baš onako popriličan otpor za raditi pokrete doma. U početku je to bio uzlet i radila sam ih gotovo svakodnevno, nekad i po 2 puta na dan, i onda kad dobiješ te neke mini rezultate, već ti je bolje, pa onda tijelo kaže i ne moraš više sad puno, sad si dobro. Baš sam bila sama sa sobom izmanipulirana, ne? I ti si govorio, ja sam slušala, ali nisam uopće te razumjela zašto to govoriš, jer znala sam da sam ja dobro. Mislila sam da sam dobro. I ona u stvari najveća i ti si tada prije ovoga što se događalo kasnije meni rekao da ćemo razrijediti dolaske, jer misliš da moram poraditi još na dubljim
stvarima i onda sam ja mislila da sam ja toliko dobra da ja sam smanjila dolaske jer to je kao pohvalno za mene. I nekako je vrijeme teklo, tu sam se vrtila u krug dosta i u stvari vrlo ubrzo je krenulo doba pandemije i ja sam dobila dijagnozu jednu težu i tu se u stvari dogodila ta neka velika prekretnica. Ne? Tada, znači, tijelo vas je potaklo da morate završiti sa tim. Da moram stati i... Martina, kako da si išla iz područja učenja jezika u ratu korporacije? Šta se to desilo? Pa s jezikom je sve krenulo. Njemački sam studirala i javila sam se za posao u jednoj osiguravajućoj kući koja je austrijska. Tako da sam zbog jezika ušla, ali su oni prepoznali neke druge moje vještine i onda su me usmjerili, neću reći gurnuli u taj projektni menadžment koji se meni svidio. Mislim, Znači dobro su da, mislim da jesu, dobra jesam u tome, ali uvijek je negdje čučao ta želja za podučavanjem. Pa se onda povremeno događalo i na tim poslovima da sam dobila priliku raditi s ljudima i prenositi im znanje koje god vezano za struku ili za ovaj dio. Pošto si spomenula da si proučavala i učila dosta metoda za osobni razvoj ili rast, da li je to zbog toga da bi bila još bolja ili da ne bi bila lošija? Pa, ili ne znam, mislim da je to miješano, da je to ovisilo o životnom periodu u kojem sam se našla. Nekad je to bilo kao zbog zdravlja, pokušavala sam naći odgovore na ta neka pitanja, ne znam sad koliko mogu ili ne, svejedno. Žensko zdravlje je bilo u igri, imala sam problem sa miomima i onda sam pa sigurno 10 i više godina pokušavala doći do uzroka nastanka tih mioma i njihovog rasta, jer se nisam mogla pomiriti s činjenicom kao medicina ne zna što je tome uzrok, pa sam iskušavala razne prehrane metode, ne moram ni imenovati, ali stvarno sam isprobala razne metode, kažem, koje su bile vezane i za prehranu i za neke tehnike, nisu bile disanja, bio je, mislim sad da i kažem, i reiki, i konstelacije, i što se tiče medicine, homeopatija, ajurvedske lijekove, ne znam više znači, svašta puno toga sam stvarno isprobavala i nije to bilo miješanje svaka 2 mjeseca nešto novo, nego... Pardon, i tvoja prijateljica u biti koja ti je dala preporuku, ona je, ja mislim da ona prošla, ne znam, još i više, jel da, metoda, ti ćeš to bolje znati. Dok je tragala, Martina. Da. Je, i ona je isto, možda neke isto druge, ne znam, od akupunkture, ne znam, sad se ne mogu ni sjetiti svega šta jesmo prolazile, jer puno toga sam i na njezinu preporuku isprobavala, ali evo. Koja je možda razlika, recimo sad između toga što si isprobavala i AIQ metode, ako možeš komparirati? Da, sad više što se tiče mioma nemam referenciji, zato što su oni fizički nestali zbog fizičkog vađenja iz mog tijela, ali ono što je ostalo, o čem smo i razgovarali, je taj neki, zbog čeg sam i došla na AIQ. U principu ostao mi je edem na desnom stopalu koji sam povezivala sa tim nekim pritiscima koji na kraju se i jesu pokazali pritisci možda u trbušnoj šupljini koji su bili preveliki, ali su nestali medicinski, odnosno fizički su odstranjeni bili tada, ali su unutra ostali i dalje zbog nekih drugih stvari. Ne? Tako da u odnosu na druge metode meni se čini da kroz AIQ sam vidjela promjenu fizički. I to ne na nozi prvo, nego ja sam se susrela prvi put s AIQ-om na programu online i
Da, nisam bila na interaktivnoj poduci, nego online i prvo mi je bilo prvih par dana užasno teško raditi vježbe koje su jako naporne. Znači kad sam skužila da kak ja ne mogu sad pomaknut desni prst na nozi, ili mislim prst na desnoj nozi, ili da su mi ruke ko olovo teške, baš sam imala fizičke manifestacije neke te. U biti jako mali pokret. Od jako malih pokreta. Nema znojenja što se tiče sada je to veliki pokret, pa da je zbog toga. I kad sam onda i bila na interaktivnoj, ti ovako prstom držiš meni nogu, a ja ne mogu pomaknut koliko mi je teška noga, kao ko da je puna olova. Tako da te neke su mi bile spoznaje, aha momenti, kao, kak se to događa, pa šta ja mogu sve sa svojim tijelom. I ovo zadnje, recimo, što mi se dogodilo, da sam shvatila da, pa sigurno već godinama ću reći, da jedan mišić uopće ne pokrećem. Znači da skroz... A ko je to mišić? To je desna, tu, prsni mišić, odnosno, da, prsni mišić, jel? Kad smo radili vježbu... Sa ramenom, znam. Sa ramenom, ja sam skužila da vraćam ruku odavdje, iz podlaktice, a da uopće ne koristim taj mišić prsni ili koji je to leđni, uz, ne znam kako se zove, ti znaš bolje. Latissimus. Uglavnom, ja ovaj mišić uopće nisam pokretala. A ko curica, u osnovnoj školi sam igrala rukomet, znači ja sam sigurno mogla napraviti neki okret. Međutim, kad sam došla na vježbu, ja kažem, ja uopće taj mišić ne pokrećem. Mene zato to boli, ja sam zaboravila kako se taj mišić pokreće. Tako da ti prvi dojmovi IQ-a, a i nakon godinu dana se događaju, su stalni ti neki aha momenti gdje povezujem zapravo pokret i pokretanje nekih mišića sa umom. Koliko mi umom upravljamo zapravo mišićima ili ne upravljamo. Mislim. U biti odgonetneš koliko si učinkovita ili nisi. Da. Znači neučinkovita. I ono što sam još htjela reći zapravo na drugom programu, koji odmah sam išla i na disanje, i tad mi je, to mi je, mislim, što se tiče fizičkog, bio najveći moment otkrića. Ja puno godina, 10 plus, nisam, da ne kažem 20, nisam mogla ležati na ravnoj podlozi na leđima. I kad sam se dizala, onda sam uvijek morala neke okrete raditi, da to ne bude bolno. I sad ležim, mislim, od tada već, na leđima, na podu, na parketu mogu ležati bez podloge, bez jastučića, bez ičega. Znači, stvarno mi je, nema nikakvih tih bolova više. Jel? Recimo, kao zanimljivost je ta desni latissimus, ako je u njemu toliko jaka motorna amnezija da ga osoba ne može pokrenuti, uglavnom znači da mu tijelo pokušava otežati da privuče posao k sebi. Znači, jer latissimus je mišić sa kojim vučemo k sebi. Privlači. Nešto. Da, i to je, recimo, dosta često to vidim kod, ajmo reći, poslovno uspješnih ljudi koji imaju puno zaraditi ili su jako traženi jer su dobri u nečemu i onda pretjeraju i onda tijelo više ne može podnijeti pritisak i onda ih pokušava barem zaustaviti da ga ne mogu ni oni dodatno vući. A kod lijevog latissimusa je obično vezano za intimnije odnose, da napraviš, da zadržiš distancu između sebe i nekog drugog, ne. Toliko malo za... Da, odmah radi sve. Sad vrte se filmovi. Kao perk, pošto ste došli na podcast. Mada je u biti još bilo problematika kod neučinkovitosti da odvoji vrat, znači bila je rotacija glave na interaktivnoj poduci i povlačenje ruke. I onda je bilo teško, počelo je, ajmo reći tada, za taj dio kužiti kako ja ne mogu to razdvojiti. I onda je u biti, sam mi objasnio da kad koristi jedno i drugo,
Znači to je u rukometu, jer spomenula si mi tad i rukomet, kad koristi jedno i drugo, onda može, ali kad treba razdvojiti, onda ne ide. I to je u biti ništa drugo nego neučinkovitost. Znači da onaj za najmanji pokret treba koristiti, ako želi u tom smjeru ići jedno i drugo, i to je neučinkovitost. I to znam generalno ljudima objašnjavati. Ako imate recimo auto koji je veliki potrošač, a nema takve performanse, šta onda gledate? Gledate da ga se riješite, da ga prodate i tražite nešto što je učinkovito. Pa jednako tako i vas fizika gleda, figurativno rečeno. Ona ne želi neučinkovite sisteme, nego izvolite, poradite na učinkovitosti i onda se budete generalno osjećali dobro i onda će stvari puno duže ići. Da. Nikolina, kad ste saznali za tu tešku dijagnozu, kako je bilo kakav je bio unutrašnji osjećaj? Da li vam je sve palo na pod ili da ste se osjećali, ne znam, kao da ste prokleti ili nešto slično? Da nemate sreće u životu? Da. Osjećala sam se tako da se srušio cijeli moj svijet. Naravno, kad se suočite s time, ja sam osjećala da nešto ne valja sa mnom, jer sam ja dugo vremena radila bez jednog dana bolovanja. Ja sam funkcionirala bez problema u svim tim svojim pritiscima, da. Međutim, neko jedno kratko vrijeme, baš prije pandemije, sam imala stalno nekakve sa imunitetom, pad imuniteta, nedostatak željeza, umor, iscrpljenost i to se ponavljalo. Ja sam osjetila da ne štima nešto, ali nisam išla u to nekako detaljnije. Kada sam dobila konačno dijagnozu, nakon jednog kratkog vremena dijagnostike, smatrala sam da nisam prokleta, nego sam se osjećala kao da sam poražena. Da me život porazio i da sam samu sebe, nekako sam kao da sam bila kažnjena. Tako sam se osjećala i prvi šok je dugo trajao, u stvari trebalo mi je jedno godinu, dvije skoro. Cijelim procesom u stvari liječenja mi je trebalo da prihvatim činjenicu da ja jesam bolesna i da ja ću se boriti svim snagama koje imam i borila sam se i da ne znam kako će to završiti. I ono što me najviše u stvari u cijelom tom procesu liječenja i oporavka kasnije mučilo su moja djeca. Da li ću otići prerano i ostaviti djecu, što sam im ostavila, što sam im dala, dobro i loše, i tu su onda krenula ta silna preispitivanja, one duboke samoanalize. Kad vi ležite u bolnici sami u sobi u kojoj ste izolirani, znači moja bolest je zahtijevala izolaciju, tjednima gdje ležite i liječe vas, nema ničega. Tu morate stvarno, kad vas onako udari taj zid, morate krenuti ili u samo analizu neku duboku i tu samo percepciju sebe, što si bila, gdje si bila, što si radila i zašto se to dogodilo. I tako u stvari je taj nekakav moj preokret se počeo događati. Taj period bolesti je trajao i liječenja 2 godine. Prošla sam 2 transplantacije matičnih stanica, autolognih, jedan mali broj kemoterapija, puno pametnih lijekova, puno svakakvih lijekova. Organizam mi je bio potpuno u stvari oslabio, disanje, bolest kostiju, umor, iscrpljenost, zaduha samo kao takva, opće korak od jedne točke do druge. I u tom periodu kad sam i ležala, išla sam na cikluse liječenja, to nije u komadu bilo, nego 6 mjeseci intenzivnog i sa transplantacijom, pa onda pauza, pa ponovo. I u tim periodima, i dok sam bila doma, malo sam smanjila, jer nisam mogla dolaziti k Tomislavu, išla sam kad sam bila dobro. I u bolnici sam radila ponekad kad sam bila dovoljno snažna, prisebna, nedepresivna, sam radila mini pokrete male, one koji su mi godili, samo da se nekako smirim, održim koncentraciju i fokus i to me nekako
izvlačilo, kak bi rekla, u tim trenucima. Ne? U biti je ovo baš zanimljivo kad je rekla depresija. Jako velika. Da, ali ta depresija, pošto to često recimo na programu zna spominjati, koliko može biti dobra. Znači, jer depresija je ništa drugo nego spoznata iluzija. Da. I sad ako čovjek to vrijeme, ajmo reći, upotrijebi, da dublje spozna stvari i da donese bolje odluke, i onda kad dođe do energije da krene u realizaciju, onda obično ima šansu. Naravno, ako je preduboka depresija, onda nema šansu. Tako da, mislim, to bi bila najdublja depresija, smrt. I baš se sjećam kad sam ti poslao onaj video, ako se sjećaš, sa HRT3, mislim da je Ivana Plehinger bila, tako je. Još jedna, da. I još jedna. Ne znam sad, ne mogu sjetiti od nje ime. Da. I koja je glavna razlika bila? Meni je to baš upalo u oko i mislim i u uho da sam čuo. Ivana Plehinger je za razliku od te druge koja je bila, koja je također imala moždani udar, ta je imala 2 moždana udara, tako je, više, i drugi je bio puno jači i osnovna razlika je bila, što je rekla Ivana Plehinger, ja sam sve promijenila osim muža. Znači sve kompletno. I tu vidimo, i onda sam tebi baš rekao da trebaš dovoljno tog promijeniti da bi bilo drugačije i onda si stvarno onako, ajmo reći, tu figu u džepu, to je figurativno rečeno, maknula i od onda si krenula onako, ja bih rekao, poštenije, dublje se baviti sa sobom i onda su i u biti onda i krenulo, koliko se mogu sad sjetiti, jako lijepi oporavak sa disanjem. Znači da sad ne pričamo samo o osjećajima, da kažemo nešto što je fizikalno mjerljivo. Pa evo, sad kad smo se vozili, znači tu prema studiju, si rekla koliko si uspjela, recimo, imamo u jednom modulu gdje se broji uz metronom na glas, gdje čovjek u biti, ajmo reći, može se čuti kako se on izražava, koliko je dobar sa tempom i do kud si sad došla, recimo, sa brojkama, kako je bilo prije, ako možeš reći. Da. Disanje je kod mene napravilo najveći pomak, u stvari. Pokreti da, interaktivna da, ali ja osjećam da je disanje mene u stvari najviše u dubinu bacilo, kako bi rekla, i izazvalo kod mene promjene velike. Ja sam krenula sa, kako bih rekla, polufunkcionalnim plućima. Se sjećaš kako sam ja disala na preskokce, plitko, s trzajevima kad sam na stolu bila? Anksiozno. Nikako. I kad smo krenuli, bilo mi je teško, jako teško, i išla sam program po program. Krenula sam negdje, išla sam čitati malo u svoje bilješke. Moja nekakva u toj brojalici je bila brojka početna 22-3 do nekakvih 31. Danas, evo, utorak smo radili module, taj modul brojalicama bez emocija, moj broj je bio 50. Ne? Tako da sada znam kontrolirati disanje, sada dišem apsolutno po meni ispravno i sve one silne, bolne, kako bi rekla, faze tih učenja disanja sad su mi dale u stvari taj nekakav dobar rezultat. Evo, i nedavno sam bila, to sam ti pričala, na ovim kontrolama, snimala sam spirometriju i zamolile su me u laboratoriju tehničarke da li mogu snimiti 2 puta još spirometriju da bi one pokazivale to na svojim edukacijama kao moje rezultate, ali oni imaju pacijente realno koji nemaju takav niti udah niti izdah. I onda su bile oduševljene sa svojim rezultatima, a ja sam bila ona kao, pa ja to mogu. To je ponosno. Super. Da. Tako da digla sam brojeve, ali digla sam i svašta nešto drugo. Kako je tebi bilo raditi sa njom kad je bila u toj depresiji? Kakav je dok se liječila od te 2 godine? A bilo je teško. Teško u smislu kad čovjek čuje takvu priču, kad vidi da to što zna čitat, recimo meni nije niko blizak tako bolovao,
pa onda kad krenu takve misli, to stvarno onako je poprilično teško, no onda sam išao u onako dublje analize, što je potrebno, gdje su bile greške, gdje sam možda trebao češće reći, gdje je meni nedostajalo znanja, kako bi mogao sad, znači u sadašnjosti, mislim tada, kako bi mogao pridonijeti više i u biti ono što bi sad rekao, što je bitna razlika, znači da se ne bi samo uzimali za trenutno stanje i trenutne brojke, koliko je sad flova u svemu, znači koliko je to puno opuštenije i nije natrenirano, ili sam ja sam griješio, tako da razumijem i klijente kada griješe i koliko sam mogao doći do nekakve brojke, ali to bi bilo baš onak natrenirano, ne bi bilo sa voljom. Više sa voljom, a ne sa željom iz tijela. Tako da generalno bilo je teško, tražio sam načine kao što sam je slao, jer i dalje koliko god je nju to bilo, znači bila je i depresivna, i dalje joj njezin karakter, njezina podsvijest joj i dalje nije dala da razumije, nije htjela u biti još uvijek mijenjati ponašanje i onda točno se sjećam, sad možda bi rekao da je to jedan od ključnih momenata kad je baš krenulo sve na bolje, ako mogu to reći, ono kad ste rekao sa ocem, da ja sam govorio da treba razriješiti, znači, sa ljudima koji uzimaju energiju, ali čisto da ljudi znaju, mi ovdje generalno najviše pričamo o emocijama drugog stupnja. Znači, ne govorimo toliko o svijesti i o tome kako neko razmišlja, recimo, nego ono što je u njemu, ono pogotovo što je u njegovoj dubini i što on često se desi da prikriva, a ni sam ne zna da to prikriva jer ne percipira, jer je to naučeno od generacija prije. Da sad ne stavljamo ne znam kakav križ na roditelje, nek je jednostavno kroz mirroring preuzeto i pošto je to bilo i kod nje tako, mislim bilo je realno i kod mene, samo očito ja nisam bio taj koji je morao platiti sve to, dok je kod Nikoline došao taj račun za naplatu. I onda sam joj, znači, usmjeravao njezinu svijest kako bi ona mogla utjecati na svoju podsvijest i kako bi mogla utjecati u biti na okolinu. Jer ono što je jako bitno, ako se okolina ne promijeni, onda teško da će se promijeniti podsvijest ili u biti nemoguće. Onda je ona krenula sa akcijom, znači imala je strah od oca, znači da mu kaže ajmo reći ne. I točno se sjećam još kad si rekla, ali ja to njemu ne mogu reći. Ali nije dugo stvarno prošlo da je ona došla onako ponosno, baš odriš i to je rekla da je rekla i kaže koliko je lakše. Kod je teret spao, to je taj emotivni teret kojeg zna biti fakat velika prikolica kojeg ljudi ne percipiraju, jednostavno su navikli na tako nešto, u biti su i gledali svoje roditelje koji tako vuku i smatraju da je to referentno stanje, to valjda tako treba biti. Da, ponavlja se, da. I od tada znam da je krenulo, znači onako, stvarno onako i ne samo da se ona bolje osjećala, nego su i testovi, sve više toga je počelo pokazivati, evo jedan od testova, znači kojeg je sad rekla, bilo je toga onako poprilično, da su na odjelu u biti počeli se zapitivati kako ide tako lijepo oporavak. Što je u biti, kad gledate, ne znam sad, da uzmemo neko stanje kad je neko bolestan, recimo ima nekakvu jaku prehladu ili tako nešto, temperaturu, i ta osoba normalno ako poduzme odgovarajuće korake da ima veće šanse da će ići na bolje nego ako ih ne poduzme. Ako se suprotno ponaša, onda obično ide u još gore stanje. I pošto je ona, ajmo reći, i mentalno i fizički, znači s obje strane uhvatila taj problem kroz AEQ metodu, to je dalo onako lijepu mogućnost za oporavak, što je u biti i meni dalo onda potvrdu koliko metoda dobro radi. No, lijepo rečeno. A Martina, kod tebe ti si krenula sa programom, znači to kad je
Nikolina krenula sa AIQ programa, nije ni bilo još. Da, nije ni bilo. Da. Znači imaš drugačije iskustvo na početku, barem sa AIQ-om. Kak je bilo, recimo, rekao si da si na početku dosta spavala ili da ti je bilo teško ostati prisutna na vježbama? A onda? Da, događalo mi se da jednostavno prespavam, probudim se nakon što je već odjava prošla i tako. I događale su mi se isto često prekidi u internetskoj vezi, baš u trenutku kad nešto Tomislav govori i sad ja ne čujem odjednom šta je to bilo. Poslije on objašnjavao da su to baš stvari koje smo trebali čuti ili možda nismo u tom trenutku, ne znam. Bilo bi možda previše, da. Da, a kasnije, budući da sam zapravo ponavljala više programa, svaki je drugačiji na neki način. Iako Tomislav puno puta ponavlja stvari, onda sam se na početku pitala zakaj on to sad i govori nešto i mislim za sebe da mogu shvatiti, pojmiti nešto, ali toliko puta je znao ponoviti neku stvar i ja ju uopće ništa ne doživljavam. Onda imamo te kvizove ponedjeljkom gdje on nama postavi pitanje neko da vidi kako smo mi to tjedan dana prije, ne sad da preispituje znanje, nego jesmo li pozorno slušali, jesmo li nešto shvatili. Ja ne znam šta me pitao uopće, ne razumijem šta je rekao. Tako da ono što se dogodilo kroz vrijeme da sam puno više toga upamtila, ali ne da sam zapamtila točno riječima šta je izrekao, nego sam shvatila o čem je pričao, pa sam mogla onda to povezati nekak sa promjenama ili sa situacijama koje mi se događaju i tako. Što se tiče disanja, recimo isto što je Nikolina spomenula, možda mi je bliže od pokreta zato što mi je lakše. Ali sam imala izazova puno i sa disanjem na početku, pogotovo sa udahom, sa isprekidanim udahom, sa ne mogu, kad smo radili sjedeće, razlika je bila od ležećih ili stojećih i toliko sam znala se forsirati jer kao mogu ja to, a zapravo mi se, ne znam, zavrtilo toliko da sam skoro do nesvjestice došla i do toga sam se dovodila, a sad toga recimo više nema stvarno. Kod vježbi nekih se događalo da kad i brojim da osjetim da sam zgrčena, a sad kužim da to opušteno radim. Kod brojalice koje mislim da su mi isto puno pomogle u ovom izražavanju u poslovnom kontekstu, a mogu taj više sad spomenuti, ne znam, u privatnom inače se izražavam. Ali u poslovnom se možda, neću reći bolje, ali bolje za sebe. Sa više pouzdanja. Da, sa više samopouzdanja počela izražavati jer nekako ono što mi se dogodilo je isto taj jedan aha moment kao zadnjih 15 godina ja sam zaboravila ko sam bila prije i baš tad mi se otvorilo to kao pa cijelo vrijeme zatomljavam, pa reći ću šta imam za reći. Ne? Tako da te brojalice su mi u principu, mislim, baš dosta pomogle. Jer se znalo dogoditi da mi napravimo vježbu i da ja u roku dan ili dva imam neko izražavanje tako koje mi je neobično. Bilo je drugačije od drugih. Tako da u odmaku tom, najviše zapravo kad promatram to u odmaku nekom 6 mjeseci, 9 mjeseci, godinu dana, onda vidim te razlike koje su se dogodile. Stvarno su to, rekla bi onak, mini koraci, ali meni puno znači. I recimo Martina koju smo već spominjali, ima još nekih ali ona mi je najbliža od tih ljudi koji budu na programima i koji su upoznati s metodom, kad prepoznaju tu promjenu koja se dogodila. Možda ja nisam ni svjesna u nekim stvarima, ali ona je vidljiva. Tako da, evo, to su stvari koje onda, ja mislim, dokazuju da to radi. A ti, Tomislav, kako si ju doživio na početku? Po početku, onako, ajmo reći kao što generalno kad ljudi dođu, nema tu sad nekakvih velikih razlika. Mislim, svako individual za sebe, ali generalno ljudi ni nemaju pojam ovako nečem, jer ili
ili se bave sa psihologijom, ajmo reći krenu u tom smjeru, ili se bave sa fizikom. I onda kad tako krenu, onda je dosta teško recimo ljudima generalno objasniti stvari kad bi došli na individualnu. Kod nje je bilo dobro to što je krenula prvo sa programima, onda i nismo imali neki kontakt da bi ja mogao sad ti reći kako sam doživio, jer tu bude ono više ljudi, nije individualno, ali smatram da je to bolja polazna točka, znači za ljude da uopće upoznaju ili imaju dovoljan broj pokušaja, ponavljanja, pogrešaka i to gdje mogu kroz vrijeme početi sve dublje razumijevati o čemu je. Znači tu uopće riječ, tako da generalno stavio bi u skupinu, znači ljudi koja je išla primjereno, znači koja je išla, nije kršila fizikalna pravila, čak možda je malo previše sebe izlagala u smislu da ona preuzima ako je nešto pogrešno, a očito sam ja za to kriva i takve stvari, ali malo po malo smo počela je sve više i više tog razumijevati koja je njezina uloga, šta ona može, koliko u biti ima, počela je razlikovati razliku između potencijala i kinetičke energije, znači potencijalne energije i kinetičke, gdje je onda i po rezultatima uspjela se izboriti za bolje sutra, za sebe i za svoju obitelj, ajmo reći zauzeti, jer ona je očito imala cijelo vrijeme taj potencijal, ali nikako da ga upotrijebi, da se nametne na tržište, da zahtijeva nešto, ne znam, da bude bolja pozicija, da bude bolje plaćena ili takve stvari. Jednostavno je očito njezina podsvijest bila, ona je ko generalno ljudi kako žele svjesno, ono imaju želje jedne, ali vide po životnim rezultatima da nije to tako. I onda čovjek gleda gdje je problem. Tu je, obično bude problem podsvjesni, znači gdje oni imaju veliki otpor da bi to nešto što čak jako često i zaslužuju, da bi oni to se zauzeli za to i ne samo da bi se zauzeli, nego da bi se zadržali u tome. Jer tu je generalno problem što svjesno nešto ljudi žele, ali onda podsvijest jednostavno to brani i ne razumiju da moraju i podsvijest uključiti u tu želju ako žele doći do toga, podsvijest je ta koja je uporna. Sad kod Martine je bilo da je slučaj da je dosta brzo čak napredovala, da je kroz par programa već kroz pisanje sam vidio koliko je napravila pomaka i u životu. Baš ono da je drugčije doživljava. Naravno da su tu bile faze gdje je bilo i nekih negativnih stvari. Zašto sad imam sa nekim odnos takav? Zašto mi se tu odnos pravio ovdje, recimo se pokvario i takvih stvari, ali onda je nije išla u borbu protiv toga, što zna biti, ajmo reći, ne jako čest primjer, ali zna biti određena skupina ljudi koja jednostavno ima energiju, u biti, ajde ovako, kad smanji senzorno kroz recimo učenje pokreta, kroz učenje modula disanja, AEQ modula disanja, ljudi onak se osjete lakše, manje da su zakočeni. Ali onda dolazi do problema što su bolji, a nemaju dovoljnu emotivnu zrelost, onda počinju sve više raditi u biti neke probleme na koje se ne znaju odazvati. I onda kod nje je bilo to da je ona dosta konstruktivno ulagala energiju i da je u biti učila na greškama. Dok neki znaju kad im se digne energija, ne mogu oni sad birati, u meni će se dići samo pozitivne stvari. Nek se digne i negativna energija i onda to znaju nekad dati na svoju okolinu, nekad i na učitelja, učiteljicu, na koga god, samo da se riješe, jer tako su i gledali kod svojih, ne znam, starijih, kod svojih roditelja, nekonstruktivno usmjeravanje, znači, te kinetičke energije. Dok kod nje to nije, ajmo reći da je bilo u promilima. Bilo je stvarno jako malo toga i onda je bila ugodnija suradnja, znači između nas je bila akcija-reakcija ugodnija, tako da bi rekao da je u relativno kratkom vremenu napravila onako lijepi korak koji je po meni dosta cjelovit. Naravno da tu ima još
toga što je i moglo biti bolje, ali ne može biti savršeno, znači, a moglo je biti i puno, puno gore. Tako da, realno gledajući, onako, baš je lijepi korak napravila. Čestitam. Nina, kako je ta promjena u disanju utjecala na vas i na emocije, odnose? Ono što sam rekla Tomislavu, ne mogu se sjetiti točnih emocija i događaja i tih promjena kao nekakvog, da mogu podvući crtu i reći to je to. Jer je to trajalo. To je bio stvarno jedan proces, 2 godine skoro cijelog mog puta liječenja i online programa disanja uz pokrete. Svakim programom sam na neki način dobila nešto novo. A vrlo često je to bilo lošije tada za mene. Loše sam se osjećala. Sjećam se na jednom programu kad smo brojali emocije, ne sjećam se koje. Brojalice su mi bile glavni, u stvari neprijatelji, nikad ih nisam voljela. Danas ih volim i mogu ih raditi i ne stvaraju mi teškoću. Tada sam disala, uvijek su oprečne nekakve plus i minus emocije koje su zadane. Tako je moguće, da. I sjećam se kad smo se odjavljivali da nisam uspjela ni reći Bog laku noć svima, koliko sam jecala u sebi, suze su mi išle, izazvalo je jedan vulkan. I onda sam sjedila u sobi i rekao, šta je sad ovo? Ne? Imala sam reakcije koje nisam još ni onda razumjela, ali one su se događale. I nekako sam u stvari, sve je bilo jako u stvari koncentrirano na izlječenje moje i na tu bolest i fokus je bio baš na tome. Nisam razmišljala kako ću urediti odnose ove ili one, nego da ozdravim, da budem dobro i da ostanem živa. I onda se nekako sve vrtilo i klupko odmotavalo. Osjećala sam od straha i dalje s kojima sam velikim i strahovima došla, do toga da se osjećam potpuno smireno, čisto, zadovoljno, ispunjeno. Znači oscilacije, kako sam u stvari rasla učeći disanje i kako mi je bolje išlo, tako sam se u stvari bolje osjećala. Sami taj fizički aspekt mog dobrog stanja mi je davao potvrdu da radim dobro. Ne? Jer ja nisam mogla, tebi kad sam se penjala na kat, ja sam morala puno puta stati uopće da bi k njemu došla. Ne? Ja danas dođem gore u normalnom nekom vremenu, laganim tempom, sjećaš se kako sam ulazila, da trebalo mi je po par minuta da se izdišem, da mogu uopće sjesti i razgovarati. Ne? Tako da puno je ljutnje bilo tu, puno je tu bilo zamjeranja. Zamjeranja je bilo, a mislim i strahova najviše. To je nešto što je neka moja, ja mislim, obilježje. Jel da? Traume te nekakve koje su izvirale i dosta onda se vraćala sam se, sjećanja su mi se počela neka vraćat, budili su mi se neki mirisi. Tako, imala sam neke senzacije, topline, trnce, svašta nešto, ali nisam ih se bojala, kako bi rekla. To me u stvari motiviralo da idem dalje, uvijek. Nisam u tome uopće strah osjećala, više sam osjećala strah nekako od onoga što ću iskopati, ali sam znala da to moram. I tu je bila viša emotivna zrelost, ne? Da je baš školski. Tako je. Školski objašnjeno. Htjela sam samo dodati vezano za tu bol, što si rekla o prihvaćanju, ono što je meni u odnosu na druge metode to donijelo, a možda i općenito u odnosu prema boli fizičkoj, je da nekako ju ne doživljavam više to, ne bojim je se. Doživljavam je kao ok, ona je tu zbog nekog razloga i proći će. Mislim, proći će jer mora proći. Sad, koliko vremena će proći da prođe, to je isto pitanje, ali nije onaj na prvu da se bojim kad nešto zaboli. Mislim ne znam, kad se uklješti vrat zaboli to trenutno, ali ona i živcira i može biti smeta i sve, ali onda kao ok, dobro, zašto je to mi se sad baš dogodilo i
šta se to pokrenulo i okrenulo i gdje ja tu mogu sad oddisati ili šta god napraviti, pokret neki da si olakšam to. Tako da Da, to je biti bol sa te strane, onda gledamo kao taj iracionalni dio nas kao cjeline i tu ste oba dvije jako lijepo objasnile da ste kroz edukaciju i dizanje vlastitog odnosa unutar sebe mogle, da ste povećale biti racionalni utjecaj na iracionalnu, znači na taj iracionalni dio, na bolne. Što biti glavni cilj učenja AIKU metode, a to je dizanje emotivne zrelosti. Da. A definicija emotivne zrelosti je da je utjecaj svijesti, razuma, racionalnog na to što se dešava u podsvjesnom dijelu nas ili u tjelesnom dijelu nas veća nego prije. Pa onda je strah od samog sebe manji, a pošto je strah manji, možemo se bolje pobrinuti za ono što biti je problem i time smo bolji u rješavanju problema, pa imamo manje kroničkih problema. Ne? Da, ne samo fizičkih, nego i ovih u odnosima i sve, jer mislim, meni je tu isto među prvim stvarima bila i svaki put se to sve raslojava ili se penje, kako god da to definiramo, percepcija okoline, percepcija situacija, situacije se naravno ponavljaju, ove svakodnevne, od blagih razgovora, svađa, ne znam, ja recimo s djetetom, i to sve samo ih drugačija je svaki put reakcija na to i što je i time što mi radimo ne znači da se neće ponoviti neka stara reakcija. Ali sad znamo se nositi s time i prođemo kroz to. Ja sad prolazim 101 put, imaš iste probleme nekakve i to majčinstvo naše, žene kao takve, prolazimo, ja Tomislavu znam 100 puta reći, ali ti to ne razumiješ kad ti nisi majka. Znam ga kao malo pošpotati. Jer to je posao, pod navodnicima, za cijeli život. Ti od kad otvoriš oči do kad ne zatvoriš oči si majka. Onda si Nina, Martina i tako dalje, ne? Tako da nosimo se nekako s tim. Sad ima tih izazova viših i manjih, ja imam dosta tako specifičnu situaciju sa sinom, ali nekako naučila sam sada da mogu se nositi, je mi teško, imam i dalje strahova i briga, ali sad mislim da su one pretvorene u brigu, ono što si ti u stvari nam i govorio, to nisu oni panični strahovi kako će moje dijete, što će biti, kako ću ja, ako ja odem, da on neće biti sposoban funkcionirati, da ja moram sve kontrolirati, da ja moram nad svim bdjeti. To je jedna strahovita energija uložena u... Pritisak, da. Da. I tako da mislim da nam je AIKU dao moćan alat u stvari, ne da mislim, nego znam. Ja mogu reći sad da stvarno znam. Onda je po rezultatima. Da, to onda možemo i vidjeti zašto je došlo do razlike u disanju, ne? Jer ako te nešto jako pritišće, a ne znaš šta bi s time, ne možeš disati. A kad onda naučiš... Težano, dišeš. Pa kak je pokazala, kak je disala na početku, to je jedva da je nešto dahtala. To je preživljavanje. To nije življenje, nego baš preživljavanje. Dok je sad lijepo objasnila, to sad malo stavljam pod napise za gledatelji koji nisu toliko u AIKU, da znaju rastumačiti to drugim riječima, ne, da je što se može bolje pobrinuti za probleme, iako se ponavljaju, lakše se diše. Znači, je dizanje emotivne zrelosti je kao bronhi. Definitivno. To me asociralo odmah na bronhi. Da se lakše diše, a ako se lakše diše, a to nije lakše disanje koje smo dobili sa forsiranjem nekog disanja, bez da rješavamo probleme, jer jako često znaju ljudi se udubiti u neko disanje, da u biti realno vele da rade na sebi, a u biti realno gledano bježe od problema negdje u neku drugu okolinu gdje im je kao lakše. Ali jasno, ako time ne dižu emotivnu zrelost, onda ne mogu se bolje nositi sa problemima, pa ih je isto strah kao prije. I onda dugoročno ne mogu ni bolje disati, nego se uvijek vraćaju. Ne mogu zadržati to disanje. Biti, ja bih rekao da je tu ključno razumijevanje. Znači sve ovo što ste govorili i tome dosta posvetim
vremena, znači kad klijentima objašnjavam bilo na online programima ili na interaktivnoj poduci, prvo da razumiju, jer što više tog razumijemo, onda nas je manje strah toga, jer stvari koje ne razumijemo nas obično straše. Tako da rekao bi da je to bilo ključno i još ovo što si spomenula sina, ako možeš evo nešto o tome, jer sad radim sa sinom neko vrijeme, pa onda kako je krenulo, kako si ti prvo, šta si očekivala, kakva su bila očekivanja, kakvi su onda rezultati krenuli i generalno, kako sad na to gledaš? Pa cijeli moj put kroz AEQ je u stvari bio prvo da sebe pronađem, izliječim, dovedem u red. I onda kako sam ja bivala sve bolje, mi smo pričali često o mojoj djeci, dovela sam tih u konačnici svih troje, svakoga si upoznao. Ono što je mene najviše mučilo i dan danas me muči, vjerojatno će me i mučiti ta briga za njega jer je on drugačije dijete. Ima drugačije predispozicije za život i kad sam ja bivala sve bolje, kako su moji rezultati bili dobri, onda smo se dogovorili da ja stanem malo sa interaktivnima, ja ću ići na online i idem i da počne moj sin ići k tebi. Jer bi voljela u stvari da pokušamo i s njim nešto pokušati promijeniti. I on je krenuo u stvari nevoljko. Tipičan tinejdžer, dosta emocionalno nezreo i tu je otpor prilično velik od starta bio. Ali išao samo zato jer ja sam tako ga molila da on ide. Međutim, mu se Tom svidio i tu smo u stvari dobili nekako plus, jedan bonus, kako bi rekla, njih dva su se povezali na toj nekoj muškoj energiji i to mu je dao dosta na važnosti gdje ja nisam. I sad sam to s vremenom shvatila da sam dosta umanjivala uvijek njegovu važnost jer on je još meni malo dijete za koje ja moram brinuti, ne dajem mu tu autonomiju dovoljno, sad to shvaćam i krenuo je. Međutim, on i dalje ima otpor u rađenju pokreta, ali ih voli raditi, kako bi rekla. On kad radimo na podu, u početku me traži da izađem van iz sobe, on se zaključavao. On je radio sam, uz snimku, uz vođenje. Sada želi da sam kraj njega. Uvijek. Znači, neće raditi sad bez mene. Uopće. To je razlika, recimo, jedna ovako vidljiva. Što je još razlika? Od početka mu je to bilo jako glupo i sad mu je to onako malo bez veze. Ali kuži on da tu ima nekakvih stvari dobrih, evo njegovim riječima, međutim i dalje on to ne prihvaća i ne razumije i ne shvaća. Ali šta hoću reći, on kad napravi pokret i kad se digne, vidiš na njemu osjećaj zadovoljstva, onak ja ga pitam jesi dobro, kako ti je, dobro mi je, dobro sam. Ali ući u pokret, leći na pod i dalje je u stvari najveći nekakav kamen spoticanja gdje mi trebamo da, ja ga više ne silim, prije sam ga dosta forsirala, ajde idemo raditi pokrete, ajde, jer sve mi mame želimo najbolje za našu djecu i opet taj pritisak radimo na njih, ne, u želji za dobrim. Međutim, sad ga više uopće ne stiskam. Evo, jučer sam mu rekla, stvarno nije tjedan dana radio, kako sam ja bila isto, imali smo i preglede neke i bolesna sam bila. Ja mu kažem, jučer nismo radili pokrete, kad bi to radio, pa veli on, pa dobro, nema veze, bumo preskočili. Pa rekao, dobro. Znači, preskočili smo, evo, nije tjedan dana, on nije, u nedjelju je zadnje radio. I sad kad ja ne pitam i ne kažem, jesi radio, budeš radio, on meni kaže, znaš, ja sam napravio za vikend, kad sam bio kod tate, 2 puta. Uopće ga ja ne pitam, niti ne tražim da to radi, niti ga podsjećam. On nekako osjeća, sad to je opet u njemu taj još uvijek nezreli dio, da će on moći njemu reći da je radio. Ali vidim da neke stvari sad možemo ljepše u stvari iskomunicirati, on je puno mirniji, ima on i dalje oscilacije velike u ponašanju, drugačije se razgovara.
Čak ima neka dana kad nema nekih vanjskih podržaja, kad on ima dobar dan i kad sam ja u dobrom nekom smirenijem danu, mi se razgovaramo tako lijepo i produktivno i povezujemo neke stvari, pokušavamo objasniti odnose, njegov otac i ja, bake, djedovi, on dosta često ispituje o tome i traži me nekakva objašnjenja, ne? I sad recimo on ima, kako je u tinejdžerskoj dobi, tu želju za curom, za suprotnim spolom, interes je veliki i tu imamo dosta u stvari nekakvih razgovora gdje on, ne mogu reći da sazrijeva, ali kao da me čuje bolje. Mislim da je još dug put pred nama, toga, da, ali vide se od onog nekog starta, se vide mali koraci, ja to vidim po ponašanju i puno je još toga ispred nas. Vidim da još moramo dosta toga, ali ima kod njega tog pozitivnog pomaka. I u stvari on voli k tebi ići, to je jedan od onako pluseva kroz minus, kak bi rekla, ne? Jer on ide k tebi zbog određenih stvari i razloga svojih, ali mi je drago da hoće. I onda mislim da je tu opet nekakav dobar start i kontinuitet da imamo. Ne? Kako mu je bilo iznenađenje, recimo, ako se može sjetiti prvi put kad je bio, pa se onda to nastavilo, znači dešavati kad bi se legao na stol i onda kad bi napravio na njemu interaktivnu poduku, kako bi bio kad bi se legao, a kakav bi bio prije nek bi se ustao. Koje bi on rekao baš riječi, znači onako iskreno, baš kao dijete? Pa bio je ošamućen prilično i onako kao da bi zaspao. Bio je dosta, kako on zna reći, otišao sam, nestao sam ili ne znam, tako nešto govori. Svaki put u stvari dosta nestane kod tebe, doma manje. Ali doma manje i u kojem smislu nestane? Znači utone, prvo ali prvo kako legne na stol, znači kako je početno stanje? Da li je uznemiren unutra u sebi, mislim, kad bi to komparirala, to dvoje? Pa on je dosta u stvari uznemiren generalno, sam po sebi zbog svog stanja i legne se uvijek onako ko nezgrapno, nekoordiniran je dosta i brz. Ne? A kad se diže i stvari kad završi je, to vidimo i mi i osjeti on je mirniji, opušteniji i drugačije se digne i ostane sjediti još jedno vrijeme. I ono što sam zamijetila da mu se zna nekad zavrtiti kad ustane se. Ne? Ne. I utone za vrijeme interaktivne u pred san nekakav, nikad ne zaspine, ali utone. I onda kako, znala si mi reći, biti dvije bitne stvari, da po par dana nakon ili interaktivne poduke ili čak kad sam uđe dublje u vježbe, da bude drukčiji, da bude opušteniji, da tebi bude lakše, da okolini bude lakše i ono što je jako bitno da je počeo, čim si bila poprilično, baš se sjećam, sretna, da se on počeo drukčije, da je počeo povezivati stvari, što prije... On sad poveže nekakvu situaciju iz svakodnevnog života, ima on naravno i dalje svoje obrasce ponašanja, ali poveže ili iz filma, ili se nekome nešto dogodi ili je nešto čuo i onda tu poveže nekakav odnos. A vidiš, on je zato to napravio zbog ovog i ono, kaj ti misliš zašto je to tako? I on mene traži čak mišljenje, to prije nije bilo moguće. Ali nakon interaktivne on je dan, dva, tri, ovisi koji je dan, kakav je tjedan, koliko je interaktivna na njega utjecala, on bude lagan. On ne pruža otpor, on inače ako je u otporu, hiperaktivan, impulzivan, glasan, nametljiv, nekontroliran, visok, jak, hormoni ga još više dodatno u stvari čine takvim. I nakon toga je on puno tiši, puno razumniji u razgovoru, da mama može, sve u stvari u nekakvom dogovoru se dogovorimo. Znači je to baš ono tipično, joj kaj ti znaš. Ne? Mislim da si znala čak koristiti izraz drugo dijete. Drugo dijete, da. Baš da. To mi je kratko se vidi ta promjena i onda ga u stvari opet njegov obrazac odnese, ali je meni to jako velika stvar i ono što je mene najviše u stvari kod njega čini sretnom je njegova diferencijacija tijela, jer on ima cerebralnu paralizu hemiparitskog obrazca, znači lijevu stranu tijela
ima u spastičnom tonusu i manje motorički spretnu i koordiniranu. Znači on kod tebe kad radite interaktivno, kad leži u bilo kojem od onih naših položaja koje rade, njih dvojica on uspijeva izolirane pokrete napraviti i sa lopaticom i sa zdjelicom, manje sa zdjelicom, jel da? Lopatica je bolja, ramen i obruč je bolji, čak i noga i ruka. Iskontrolirat može lijevu stranu tijela. Da, to je super. Da, i u stvari smo shvatili da ima provodljivost bolju nego što smo mislili da ima. Ne? To je ono što mene najviše raduje, jer on se osjeti sad drugačije. Da. Ti se drugačije ponašaš, pa onda je to interakcija drugačija. Manji je tlak, ja bih rekao, nešto je sigurno manji tlak u kući. Jer ako ti imaš manji strah za njegovu budućnost, sigurno se to osjeti, on to osjeti kroz drugi stupanj emocija. Da, samo što će tu doći još do jedne dinamike, a to je da on je u biti kroz kontrakciju lijeve strane tijela ugasio utjecaj desne moždane polovine, da ne može shvatiti kontekst u kojem je, jer mu je to bijeg. Znači to na neki način sliči autizmu, ne? I sad što više ona smanjuje pritisak u porodici, može on bolje opustiti lijevu stranu pa ju osjetiti. Što više mu lijeva strana popušta, to će mu više raditi desna moždana polovica i što će više skužiti kontekst, onda će biti zanimljivih razgovora između nje i njega. Ali to je biti jedini način da nastavi odrastanje i onda se, koliko će se moći stanje promijeniti od tog u kojem je. A može se. To sam Nikolini objašnjavao, da, zato logički između ostalog. Da. Ajmo reći, diže logičko razmišljanje i da će moći, naravno, ne da je dajem neke lažne nade, nego da će moći do jedne granice, ali opet će biti bolje nego gdje je trenutno, što je i zato je kod nje još toliko bitnije da može, da kroz dizanje emotivne zrelosti smanjuje strah od emocija, jer će pogotovo kod sina biti dosta jake emocije koje ako budu kod nje aktivirale strah, on će se opet zatvoriti. To sam i također, da. No, a ako ne, onda će to polako će se onak mic po mic dizat na višu razinu i on će biti zbog toga sve samostalniji, ne? U biti sam upozorio i nju i oca, kako si me ti učio, da će on početi vraćati, znači neke stvari, nešto što ima poprilično toga u biti. Da. I da je na njima, da imaju dovoljnu zrelost da mogu to podnijeti, jer onda kroz akciju i reakciju će dići odnos. Da, jer ja sam imao par već prije više godina, par osoba ili tineđera sa cerebralnom paralizom, ali tad još nisam dovoljno imao razrađene kakvi su odnosi i baš ta iskustva sa njima su dosta potakla razvoj AIQ odnosa, jer sam vidio da što su tineđeri kroz rad na stolu postali mekši, to su postali agresivniji prema roditeljima, a roditelji nisu imali više emotivnu zrelost jer su samo dovozili svoju djecu ili sinove u biti u tom slučaju na aktivne obrade ili interaktivne poduke kod mene i onda su se jednostavno nisu imali ni vremena ni volje da se baviti agresivnim izražavanjem sinova i onda su ih stavili na one sedative, ne? I onda je bilo sve, smo morali završiti jer jednostavno se nije dalo raditi jer su bili cijelo vrijeme na pola drogirani. Ne? Oni su vjerojatno gledali to kao korak iza. Da, jer im je bilo mislim, ali to je dio procesa koji si onda ti spoznao pa si u biti prenio znanje to dalje. Tako da tu je skroz drugačije jer prvo ona diže svoju emotivnu zrelost i onda može biti potpora i imati odraslu reakciju na njegovo ponašanje, on time uči od nje
kako kontrolirati emocije, onda je sve manje razloga za taj spazam na lijevoj strani tijela. Ne? Ja sam i primijetila da on ima te, znaš i sam kad sam znala doći reći Isuse kako je bio težak tjedan. On je stvarno imao te bombast. Ja sam uopće zaboravim na onaj moment da je to vjerojatno reakcija i jednostavno kako on ima te oscilacije u ponašanju i manje je težak ili je više težak, a moj dan je nekad jednako težak ili više težak kao i njegov i svakakvi smo iz dana u dan. Jako mi je teško u stvari s njim u mnogim trenucima za vrijeme interaktivnih tih poduka bilo hendlati da sam nisam znala više što bi. Doslovce sam se borila sa sobom, sa njim, i onda si mi ti dao neki smir i rekao polako, to je reakcija, vidjet ćeš, bude se to posložilo, daj si vremena, rekao sam ti da će tako biti i to mi je onako bilo, aha, da, stvarno se to dogodilo, zaboravila sam malo na to. sam ti dodao razumijevanja, biti podsjeću te na to i onda si smanjila strah od toga i otpore. To mi je pomoglo, da. I u biti ti dalo da zriješ. Da. Tako da, ako bi mogao Martinu pitat komparaciju, pošto je ona, rekao bi tu negdje broj interaktivnih poduka i broj online programa. Pa ako bi mogla baš između tog dvoje komparirati kakav je utjecaj imala interaktivna poduka ili interaktivne poduke na tebe, a kako online program, kako si ti to doživjela? Pa već smo i komentirali u biti to, ne znam, kod interaktivne poduke se momentalno dogodi nekakvo fizičko olakšanje, ali s odmakom dođu neke povezivanja i spoznaje sa obrascima, ne znam, i odnosima i tako dalje. Odnosno povezivanje toga što smo napravili na tijelu sa nekim odnosom ili obrascem. Možda koji se ponavljao dugi niz godina. Dok kod online programa je taj pritisak stalan i pomalo ide svaki dan i kažem tu u biti se nekako, neću reći, lakše opustim, jer kao znam da to traje toliko dana. A i u provjerenom si, u svom si kad pogledaš. Da, i onda mi je nekako sad čekam tih 8 sati jer onda znam da ću napraviti vježbu i da ću nešto čuti, da će mi biti ugodno, da ću se opustiti, to je kao to vrijeme za mene. Ali utjecaji počinju u principu onog trena kad prestane program i kad mi trebamo dalje nastaviti sa radom. Tak da, sa samostalnim radom. Sa samostalnim radom. Živjeti, da. Da. I ono što smo već i komentirali, uvijek mi je nekako lakše raditi vježbe disanja nego pokrete. Tako da i tvoji načini motivacije nas kroz ovih godinu dana su bili jako drugačiji i mislim da su se isto promijenili. Mislim, vjerojatno i zato što sam se i ja promijenila, ali da, i ti. Da. I tako da ti načini jesu se promijenili, pa onda mogu reći da mi je lakše nastaviti vježbati nakon programa. Sad u odnosu na ono što je bilo prije godinu dana. Jer možda sam ja to doživljavala kao ok, sad je prestao program i sad moram nešto, ko prisilu neku, a ne nešto što radim za sebe. A sad više kroz volju, više kroz volju, da. Sad mi baš idem sad napraviti si taj pokret, ne možda što si ti poslao za taj put, nego nešto što mi odgovara od tih svih naučenih unazad godinu dana. Ili ovisno o tome kako se osjećam, taj pokret napravim, ali volja je tu u odnosu na ne želju, nego na taj otpor zapravo puno sad veća. Tako da i jedno i drugo ima svojih pluseva, samo kažem, meni ovisi u kakvoj sam fazi isto životno. Ali ja bih rekao da imaš i prosječno nešto manji tlak u tijelu.
Da. I onda drugčije doživljavaš te stvari, imaš veće razumijevanja od prije, znači što si ulagala vrijeme u to i onda lakše kad i krene nešto se dizat, lakše možeš to podnijet, možeš se zadržati i u biti na taj način dići emotivnu zrelost. I onda se čovjek u biti ima sve manji otpor do toga i bude sve učinkovitiji. Da. A kak je u partnerskom odnosu? Kakav je utjecaj IQ-a na odnos sa mužem? Pa ovako, iz početka sjećam se što je Tomislav znao govoriti, uredite si, osim ovih odnosa sa roditeljima, partnerski odnos je najbitniji, da bi onda da bi dijete imalo od koga učiti. Tako da uvijek sam imala nekako, uvijek mi ta rečenica odzvanja od tih prvih programa i onda sam u principu, mislim, dosta svjesno počela više se usmjeravati na odnos sa suprugom nego s djetetom, što se naravno vidjelo odmah. Mislim, ja bih rekla, i on bio zadovoljniji, dijete se počelo buniti s druge strane. Mislim, na neki svoj način, jel? Tako da tu su se te zanimljive stvari dogodile, mislim, a i ono što smo mi razgovarali sa tim naglašenim muškim principom i tim muškim okruženjem poslovnim, a onda i privatnim, mislim da je dominacija izražena bila kod mene i u tom odnosu, i u odnosu s djetetom i sve, tako da mi je to pomoglo, potiho, svjesno usmjeravanje na to da budem žena u tom odnosu, prvenstveno zbog sebe, a onda i zbog odnosa sa partnerom, da dugoročno će to donijeti dobre rezultate i za naše dijete. Ono što stvarno želim. Da, što je najbitnije. Da. Nina, kako je učenje IQ utjecalo na, sad idemo malo na taj profesionalni, znači na posao. Kako si vidjela razlike u tome, znači ajmo reći, u višoj emotivnoj zrelosti i poznavanju i praksi tih principa koje si učila kod Tomislava na rad fizioterapeutkinje i odgajateljice? Da, pa znatno mi je pomogla IQ metoda. Uvijek sam bila jako odgovorna u svom poslu i smatrala sam da svakom roditelju moram ispričati sve od onog trenutka od kad uđe u moju ordinaciju do izlaska. I da tom djetetu moram dati sve, cijelu sebe, sve objasniti. Naravno da nam je to primarni zadatak kao struci da educiramo roditelja i radimo sa djetetom. Međutim, kad se ti izvan nekakvih svojih normalnih rezervi energije daješ, jer sam uvijek u stvari liječenjem te djece liječila svoje dijete iznutra, pokušavala im dati svoj maksimum. I jako sam se izmarala. Kako sam završavala sa vremenom edukacije, tako sam i završila više tih metoda, odnosno tehnika, od kojih je jedna puno zahtjevnija. I sjećam se prije bolesti, prije ovih groznijih dana, sam završila na jednom bolovanju gdje sam imala epikondilitis, upalila mi se tetiva, upravo iz ponavljajućih pokreta, gdje sam jako sile u stvari upotrebljavala više nego što mi je bila potrebna. Nije ta tehnika, ne boli dijete, nije nasilna, ali zahtijeva određen hvat i održavanje jednog smjera pritiska i vremenskog protoka. Ne? I došla sam u situaciju da sam postala nemoćna. I tada si mi ti govorio, smanji energiju, ne trebaš razmisli koliko ulažeš, da li dobro radiš i čula sam, ali išla sam dalje. Sada, danas, ja sam jednako profesionalna i odgovorna i dobivam dobre rezultate i imam zadovoljne roditelje i pacijente i među kolegijalne odnose, nemam nikakvih teškoća u svom poslovnom životu.
ali ja svoju energiju više uopće ne raspodjeljujem na taj način. Puno se više štedim. Kada radim određenu tehniku, da li ovu manje zahtjevniju ili ovu malo težu, koristim tijelo adekvatnije, ne opterećujem se na krivim pozicije, u krivim položajima tijela, više dajem roditeljima da pokušaju sami radi da osjete. Drugačije objašnjavam. Više sam prije ja bila manualna, sad ćete stisnuti ovako, primit ćete dijete, morate ga dovesti u ovaj položaj iz ovog položaja. Sada im pokažem ili na lutki koje imamo, ako dijete ili spava ili plaće ili ne može u tom trenutku aktivno sudjelovati u terapiji, ili na njima pokažem. Kažem mamama, legnite se na pod, zatvorite oči i sad se posjednite. I mame se posjednu iz bočne rotacije. Aha, da. To su normalni pokreti. Nekad davno ja sam puno više energije uložila da bi im objasnila, sve je onako po pesu, kako bi rekli, ne? A sada to radim jednako dobro i dobivamo jednako dobre rezultate sa punim, kako bi rekla, većim učinkom uštede moje energije, mojih riječi i mojih mišića, mojih ruku, jer bolest mi je ostavila posljedice, ja imam i dalje nekakve kronične probleme, koštane i tako, međutim funkcionira na ovaj način jer ja sam shvatila da ne moram sebe cijelu potrošiti da bi pomogla tom djetetu, nego moram aktivirati roditelja. Ne? I da je tu u stvari sva čar mog posla i ljubavi prema tom poslu da zajedno tu djecu u stvari pokušamo rehabilitirati. Ne? Tako da jako mi je u tom segmentu. Odjela pritisaka bi ja rekao. Da. Znači došlo je do promjene u odnosu do roditelja, djece sa kojim radite. I drugačije ih sada gledam, drugačije skeniram roditelja na ulazu, njihovo držanje, odnos sa djetetom. Čak i roditelji kad su znali dolaziti u nekim situacijama, oni znaju biti u paru, drugačije sve vidim. Drugačije mi je jasno u stvari puno toga. Jako su to u stvari često i teške životne priče i zdravstveni problemi te djece i emocionalna stanja tih roditelja i najviše ja s majkama radim. Ne? Mame su uvijek u toj nekoj najintenzivnijoj dobi uz dijete. Ne da očevi nisu, ali oni su više tehnički suport i tako. Mame su obično s njima i kroz terapiju, mame uče i mame vježbaju kod kuće. Tako da manje se u stvari i stresiram sada kad vidim tešku nekakvu priču, manje me to potrese, imam i dalje empatiju i suosjećam, ali me ne potroši. Ne. Tu stvarno vidim da mi je izrazito, puno mi je lakše. Ne. Jesam ja možda i starija, umornija i sa nekakvim svojim fizičkim teškoćama koje je ostavila bolest, ali se ja drugačije osjećam. Ne. U biti ne trebaš više toliko visok pritisak i umor. Ne. I ne osjećam se u stvari zbog toga loše. Da. To mi je najveća nekakva gdje znam da sam napravila super posao i dala roditelju super alat, a sad je na njemu da s tim čini doma što mora činiti. Ne? Prije ne. Tomislava je mala, kratka provjera znanja. Moram malo. Blic test, da čujem. Kako objasniš polaznicima utjecaj visokog vanjskog tlaka, umora i ovisnosti ili da su omamljeni? To što smo sad kod Nikoline čuli, kako im to objašnjavaš kao proces teorijski. Da, u biti im objašnjavam da obično imaju visoku unutarnju napetost koju najčešće ni ne osjete. Ajmo reći da su navikli na nju, ne percipiraju dovoljno i onda im prvo razumskim objašnjava kako bi mogli razumjeti to, zatim ajmo reći tjelesno, jer kad i tjelesno nešto u biti spoznaju, onda su smanjili dovoljno senzorno-motornu amneziju kako bi mogli to osjetiti. I onda sve više osjećaju,
a što oni više osjećaju, manje mi moraju vjerovati tome što ja govorim. Jer u biti iz svojih vlastitih osjećaja dolaze do različitih spoznaja. I onda, evo, kao što je Nikolina rekla, ja sam to osjetila da mi ne treba. Jer da je ona samo razumjela, da je ostala na tom intelektualnom dijelu, vjerojatno bi zaglavila. Neko vrijeme bi mogla to nadzirati sa jakom sviješću, ali pošto bi ne bi upotrebljavala dovoljno podsvijest, ne bi bila integrirana, to bi opet vratilo vrlo, vrlo vjerojatno u nemoć. Tako da generalno kad ljudima objašnjavam na koje sve načine oni to postižu, znači da popularno rečeno poravnaju tlakove, izjednače tlakove, ali to su neprirodni tlakovi, znači to je nešto što je pretjerano i što u biti ugrožava našu strukturu. Jer ako neko ide izjednačavati tlakove, a to je prirodno, to je u redu. Problem je kad je previše nečeg i kad je u biti neko iz nekog razloga ili doživio neke stvari pa je ostao on previše podsvjesno napet ili je preuzeo to kroz mirroring kod roditelja. I onda može vidjeti po životnim rezultatima da previše toga radi, da ima previše toga, da mu struktura sve više i više stradava, da ga upozorava, ali on ne zna, u informacijskom je vakumu i onda nastavlja, dok ga naravno struktura dovoljno ne zaustavi. Tako da im onda objašnjavam koji su načini da se oni poravnaju, te tlakove. Kroz umaranje, kroz omamljivanje, jednostavno kasnije krenu kombinirati jedno i drugo i onda u biti usmjeravam njihovu svijest u to kako bi onda oni kroz analizu prvo najčešće bude drugih. Ne odmah da to na sebi osjete i krenu korigirati, nego krenu zamjećivati druge. Obično one koji još više od njih pretjeruju. I onda malo po malo sve više usmjeravaju pozornost u to i traže koji su alati da bi to za početak smanjili. Onda krenu smanjivati, znači, tu napetost koju imaju i kroz vrijeme više manje svi spoznaju, shvate kroz vlastito svoje tijelo, kroz vlastite osjećaje, jer osjećaj je taj koji tvori znanje. A to je u biti toliko jako kad malo razmislimo kako smo naučili hodati, kako smo neke stvari, u biti kako smo najbitnije stvari za život naučili kroz osjećaje. Tako da u biti imaju dosta duboku i jaku edukaciju. Ok, to je prolazno, hvala. I još daj par primjera iz prakse da mogu gledatelji još malo bolje shvatiti šta znači to dizanje vanjskog tlaka, umaranje i omamljivanje, da ne bi osjetio visoki unutrašnji tlak. Pa, ne znam, recimo, mogu kroz sport, pošto sam samo izvoli. Da, i te struke. Recimo, čovjeka uznemiri nešto na poslu. On je na određenoj poziciji i sad neko ko je, što kod nas često zna biti, recimo, uhljeb, neki koji je iznad njega, koji ima poziciju višu od njega, ali ne zato što on to zaslužuje, ne zato što je on sposoban, nego zato što je podoban. I onda, recimo, taj šef na njega da nekakav pritisak, bude nepravedan prema njemu i automatski u njemu se diže potencijalna energija da bi ispravio tu nepravdu. Pošto on ili je imao takve primjere ili dobije takav primjer da nije dobro da se takvom suprotstavi, onda on to zadrži u sebi. Kad dođe kući, osjeća nemir i onda kaže idem ja trčat, ne znam, na Maksimir, idem oko Jaruna trčat, idem se voziti s bajkom, kaj god idem udarat vreću. On ode tamo, tu energiju da, recimo, ili u vreću, ili u pedale, ili u nešto, ajmo reći energiju koja se digla u njemu potroši, ali nije razriješio situaciju kakva je. I onda se to stalno ponavlja, čak se desi da ona vikne kako da ignorira tog šefa, da mu se ne suprotstavi, da ga manje zaboli. Podiže senzornu amneziju. Tako, digne senzorno-motornu amneziju, on to manje osjeti i sad nakon nekog vremena taj šef ode. Dođe neko drugi, ali dalje u čovjeku ostaje, pošto je
iz svjesnog dijela stavlja u podsvijest i dalje ostaje takva napetost mišića koja je spremna da može takvu okolinu podnijeti. I onda on ima nemir. I onda on u biti iskorištava sport ili neke stvari koje su generalno izvorno jako dobre za krive stvari. Znači on tamo troši taj višak energije i onda obično se ozlijedi. Ali to je vrlo, vrlo lako za uočiti, naravno kad čovjek spozna te stvari, kad se dijete ozlijedi. Koliko često dijete ima, rupture nekakve ili takve stvari, jako rijetko ili skoro nikad. Znači može ako biti neki igra, da. mehanički, tako, ali ako trenira, to sam baš htio reći, već, zato što dijete, manje dijete, aha, da. zato što mu je bitnije tijelo od ega. I onda on ne ide prejako, ide s osjećajem, a opet tu je taj paradoks, ovaj čovjek koji je u firmi, treba zatomiti osjećaje. I on treba postati, ajmo reći, bezosjećajan. Onda ni sam ne zna zašto to ode ili trčati ili ima takav pristup, ne ide na sport, nego ode na pivo pa se opusti malo ili kombinira, ode na mali nogomet i onda kasnije na pivo. Obično bude tako da onda se kombinira i onda se na taj način, ajmo reći, uvjetno rečeno, poravna. Ali pošto to nije unutar fizikalnih zakona, pošto je to kršenje pravila, svako kršenje fizikalnih pravila snosi posljedice. I onda ljudi jako teško mogu čitati otkud je to, zašto je to došlo. I onda u biti zato je između ostalog imamo toliko metoda, to je stvarno onako veliki broj, a od toga naravno neke jesu učinkovite, neke nisu, a opet je stvar osjećaja da čovjek osjeti na sebi šta je učinkovito, šta nije, da se da priliku i da polako izađe iz neželjenog stanja. Vrlo dobro, hvala. A Martina, kako je znači, tvoj posao je dosta u neku ruku drugačiji od Nininog. Da. Kako je kod tebe, kako si osjetila ili osjećaš utjecaj u učenju IQ-a i smanjivanja senzorno-motorne amnezije, dizanja emotivne zrelosti kod tvog profesionalnog rada ili u profesionalnom okruženju? Pa evo, jednako kao Nina mogu reći da sam vrlo odgovorna u svom poslu i da sam puno puta u tom poslu isto gazila sebe i moram nešto napraviti, nabijam si rokove i to, mislim, to je takav posao koji onda i kad preneseš u privatno okruženje isto stalno ganjaš neke zadatke i neke rokove koje realno ne moraš. Mislim, tako da ono što sam ja zapravo kad sam došla prošle godine bila sam usred nekog projekta koji me jako iscrpljivao, više emocionalno nego fizički. I baš mi je bilo potrebno zapravo ovo sve da počnem to isto, štedjeti sebe. To je drugačija vrsta posla, ali štedjeti na način da sam naučila ili učim kako reći ne, da stvari koje mi se daju ko zadaci da ne da preispitujem, nego da zato što ne želim ih napraviti, nego da preispitujem koliko je to bitno, jel to mora biti sad i odmah ili može čekat. Znači da zapravo nekak sebi smanjim taj pritisak rokova stalnih nekih u glavi. Ja bi to tako rekla. S jedne strane, i s druge da stvarno promatram ljude, budući da stalno vodim drugačije timove, nemam neki isti krug ljudi s kojima radim, nego se mijenjaju i ljudi su različiti. I stalno treba im se pristupiti drugačije, tako da ono što mi ovo dalo i daje mi je taj uvid, zapravo drugačiji, percepciju okoline, reakciju na neke situacije, kako ću s nekim odrazgovarati ili zadat zadatak ili primiti zadatak, znači te stvari su se promijenile i recimo taj dio koji sam već spomenula, stvarno na drugačiji način reći
kako stvari stoje. Nikad nisam imala problem, bar sam mislila da sam otvoreno razgovarala, ali činjenica je da se puno puta događala situacija ova da nešto se dogodi, ali da ja zapravo ne kažem osobi koji sam trebala nešto reći, nego to zatomim. A sad to kažem na neki drugačiji način. Znači, komunikacija se promijenila i percepcija, kažem. Tako da, drugačije jesu poslovi, ali mislim da je polazište tu negdje isto. Da smanjiš sebi nekakav pritisak, ne zato što želim manje raditi ili manje ostvariti. Rezultati tu jesu, čak i ne bolji, ali vidljiviji i meni i drugima, a ja sam zadovoljnija. Ali onda se to vidi kod odnosa sa djetetom, da je na poslu manje naporno, recimo, ili da je ukupno manje naporan život? Ovisi. Kako kad, da. Ovisi kakvi su dani na poslu, ali da. Zapravo... Ili generalno kako vidiš? Puno puta kažem glasna sam i izražavam se glasno, neću, derem se. Mislim, to je mama razumije, tako je to. Zato što nešto ponavljaš 10 puta i onda ništa ni na 11 ne pali, onda 11 put izbaciš iz sebe lavlju riku. Ali to se češće događa kad sam napetija, nego kad sam opuštenija, tako da to ovisi od dana do dana. Ali ono što... Kakav je trend, ajmo? Da. Ali ono što sebi pokušavam dati, dijete me isto uči svaki dan, kad izvali neku rečenicu, ostanem ovako paf, onda mi je ostalo, jedno mi je tako rekao, mama, daj mi opet onim milim glasom. Tako da podsjeća me da se onda potrudim, ako ne automatikom, da svjesno kad mi je teško ili jesam pod pritiskom, da onda taj mili glas nađem negdje u sebi, da se tako obraćam, jer onda je i povratna informacija isto bolja. Da, to što je. Nina, za kraj, koji dio AIQ metode ili pristupa smatraš najbitnijim za neko koji počinje time? Koji bi želio... Teško pitanje. Pa rekla bi da je prilično sve važno. Ovisi o tome s čime dolazi osoba. S kolikim pritiscima, od koje okoline, što želi. Ja mogu po svojem iskustvu govoriti da sam imala jedan drugačiji put, kako je i Tom bio u stvari u procesu učenja, tako smo zajedno rasli. I ono što je meni najviše donijelo dobrobiti jesu u stvari programi disanja i pokreti, ali mislim da je disanje bilo u stvari puno veći za mene dobitak. I interaktivna, ne? Mislim da je interaktivna jako važna jer potpuno je drugačiji osjećaj kada ti radiš samo preko ekrana, osjetiš sve, ali kada dobiješ povratnu informaciju na kožu i na mišić i na tijelo, kada dobiješ otpor, to je nešto sasvim drugo. I onda jedna kombinacija u stvari jednog i drugog, ja mislim da je najbolja za učiti i mijenjati se, ali opet ovisi od čovjeka do čovjeka koliko je spreman, koliko ima volje, hrabrosti, vremena, želje, ne? Tako da ne mogu univerzalno odgovoriti, ali mislim da sve podjednako. Ne? Okay. Tomislave, ti, šta bi ti preporučio ljudima koji razmišljaju o tome da bi krenuli na put promjene živčanog muskulaturnog sistema kroz AIQ? Pa u biti da osjete na vlastitoj koži, kak se kaže, da isprobaju, da vide, da si daju priliku i da ako nemaju u tijelu dovoljnu mekoću, da bi se zadržali barem neko vrijeme, jer tu govorimo o promjeni podsvijesti, da jednostavno onda kroz intelekt, kroz volju
koja im je u biti vrlo često i napravila hrpu problema, da krenu u biti da izađu iz tih problema. Znači da se zadrže dovoljno ili kroz da svako odabere ono što mu je, jer jedno i drugo radi, interaktivne poduke rade i programi rade, mada nije samo program disanja, nego u svim programima svaki program sadrži znači element disanja, samo u programu disanja to bude još malo više naglašeno, jer je jako povezano. Tako da u biti da sebi daju priliku kroz sve to. Okay. I Martina, još tebe da pitam na kraju, što želiš postići još? Gdje se vidiš recimo za godinu dana? Šta želiš da bi bilo za godinu dana bolje nego što je? A da bi mogla to sad dovoljno već znaš što AEQ može, što ne može, da bi mogla time postići to? Pa željela bi biti još funkcionalnija i učinkovitija u odnosima, prvenstveno prema sebi. Blaža prema sebi, sve ono što zapravo nisam bila ili što sam bila nekad, da to ne da vratim, ali da to na neki način dam novu priliku toj svojoj nekadašnjoj, mislim, toj svojoj pravoj iskonskoj osobi. Ne? To je neki moj cilj. Tako da mi se i odnosi i da u krajnjoj liniji ne znam, mom djetetu bude bolje, nekada ne mora ponavljati stvari koje sam ja napravila. Ali prvenstveno za sebe to želim, a onda će se i drugo promijeniti nekako. Mislim, voljela bi smanjiti želju da pomažem istovremeno drugima da se mijenjaju, jer prvo trebam to na sebi napraviti, tako da taj dio mi je bitan. Evo, pa ako se to ostvari, ne kompletno, nego i cjelovito, nego makar mali dio, bit će super. Hvala svima na toliko toga što ste rekli i pojasnili. Mislim da će iz svega skupa onaj kojeg to zanima ili ko treba takav pristup za smanjenje kroničkih problema, da će naći podosta zanimljivog i upotrebljivog u tome što smo rekli svi skupa. Ja se vam zahvaljujem za to što ste došli, što ste dali nama, meni i gledaocima svoje vrijeme i iskustvo, pažnju. A ja bih rekao za kraj da ako pustimo više tijela do svijesti, ne možemo postići dugoročno drugo nego da postanemo živi. Jer danas je pristup zadnjih, a ne danas, nego zadnjih, ne znam, pola stoljeća barem, je tendencija da je bilo cjelokupno uvjerenje da što smo sličniji mašinama, to je bolje. Jer možemo biti produktivniji, možemo brže, više, jače i snažnije. Ali naravno onda smo, sad polako vidim da sve više ljudi shvaća da je cijena koju plaćaju zato da su kroničko brži, viši, jači i snažniji ta da su sve manje živi. I to nije, ako si stroj je to ok, ali pošto nisi, to nikako nije dobro, ni kratkoročno, ni srednjoročno, ni dugoročno. Tako da ako osjećate da ste stroj ili da živite i da morate živjeti kao stroj, a htjeli bi malo, ajmo reći, živnuti, onda mislim da je AEQ metoda pravi pristup koji možete to postići, ali uvijek uzmite u obzir da ako nešto što je mrtvo ili neživo želimo živjeti, to uvijek boli. Ne možemo to bez toga, tako da je nažalost bol sastavni dio tog procesa kojeg se
uz kvalitetne učitelje može kontrolirati i napraviti podnošljivima i imati u vidu cilj ili dugoročni cilj, a to je da budemo živi i zdravi. Tako da i vama želim da budete i još živi i još zdraviji, a i vama gledatelji isto tako.